Menteri Kampung Iyeng ke Sarkar Pedeng Ubaderu Menteri Ketenat Itrilang Ahmed Shah ulah peniat ke plenary meeting ke bah New Pulau jangka North Eastern Council Hushlong. Hakan ni kesilai dan lang Menteri Ketenat Penraya ke Sarkar Pedeng Ujoti Raditya Sindhya ulat ke Jela Meghalaya OCH Vijaya Shankar Menteri Rambak ke Jela Konrad K. Sangma Menteri ke Sarkar Pedeng Ubadepet ya Kaduna Usukantu Majumdar Menteri Kampung Iyeng ke Sarkar Pedeng Govind Mohan pada Sekretari Ketenat Dona Usanjay Jaju.